Ntwana. Ntwana mina ngitshela lento sengimane ngayireply wena mina. Mina serious sesimane lento sayireply iphumile sesidothini. Angine-Masimba babakakile mntwana emncane kumele ubutha unaplan. Kosekela kakhulu yabo. Thina siyawakhipha la masimba siwavale ngehit aphinda akhiphe lamanye masimba siwavale ngalenye hit yabo. Sasengilelcaba lekawu lebanga amaqala ngabo maqala kusho ukuthi maningi maqala uthi usayqala nje netamsicethe ingakaqala iBFC endijezi idla fast singakanani danodulalela emacheck intwana ngakanani bathi mina ngiyabadisa abantu angisengaqala ngeke ungikhonye ihani badge kasingambaya badge ubeva bahlelunge kuphena futhi angasangena yabona ngene sengikhahlela ngathi ngishaya iphela khafuna umniyo ntwana yami nyalo ngispeeding cop nanyalo ngisasho ngemaflow ngisikondla khona bangivumile ku sleep off that's why ngiyabona matricking kumnanzi beat nangena sekuyabona vele ngiyahlanya stunas ngachese nambi ngani mabathi ngihlanya too much each and every track imini ntwana never tonight angana ngifana bomasaka laba ngijwayele irice phela leni bhakwe factory senganika nayi bebatshela ukuthi beef liwanina manje eqokanyana titrahes enmanika manje nemlilonyana longathu sengiyanqima manje mina ngiyaspeeda manje athe nginkuphu nje bafana ngisunkumbula angana ngekadisa nephela nabo ramthuli lephazulu naso solo sendlula zondi ubogeza abafana ubokula ufila njani startini masonuka mangidlula bayaku kodwa uthi celeb kani khabe fathu kulena kunami that's why ngisatoluza zondi mubi buying labo madala beklusa nentombi lengamgani ngabi mendela muso rayisebenzele muso baro iza ukofe awuthaki yafulela anganukana off mara unatshelo omuhle yakho leti nguni majita thatha kuwe angasizela nguwe Emamusel, irhyme lesola kasi yaswela uqinisile vele la kude langasimela bekathathisa kanye nabekatinyela nyalo sethile tinyosi botshela ukuthi ngatmela part 2 ngiyakutshela sorelease imede uzwe ngishisa mlilo kuphele kasi vele ngilfirefight chachaza ukuthi ngimnganweni nalokuthi siyadala ngibona nkhompyutha nami bafana niyakhohlisana indlela lethe kudisa mina kuyasetshenzwa abashana vele anthusi niksa ngibanakile abasabisa ukudlula ingosi lali phansi nithi kuvula amasango masendlini ngiyajuthana nsuke nibhemeleni sami usanemandla ngicompressa ngikhipha molo hospital mangikhipha itrack niyasokola masengibhala ncwajana bathi ngizombi wena mzonde kasi ngidla abantwana nohlezeni ngilandzela ngendikaka ntimbungwana release ibhala ngimqonde ngigijima nge-ink emehlweni nginetme ngivela ngeliphupho lelibi ngisathonthola senibhancene ngathi nibhancene deep thatha skilise siyashisa i-VIP yesatha lo mfana unuka mlomo ngazofuna ushaya esignal batode track iwork ikuswela nyana nakweliphantana uva makubhodla moya ningathi kutamula ijala lizinyanyusa sasejele seyiphumile inombo sehlathini ngithimo naphumba senibonela yona ngitshaya sifuba mankwatile ngendisa kwegoli ngimune kasivele ngisibandvela ngibumnyama ngilulungisa sifuba ngifuna kubona lo nekwala ngibhodla blinding nginemsino ngifana negodfather nango Adamu la isimini udlile leli apple elenjani ngoba eva bekamcabula ngisatonhlukanisa imali yokuthenga sakamivi uhlala phansi mavatisile ubhizi uyangisukela uphose emathambeni ntumbeni buye utihlolele mzoni ihloko ngathi likabishi ngepha igcwele emapalishi ngisikoko wena ulipalishi lokucula lirabishi uzwa ingqondo seyabanza nenhlitiyo ngishaya kabuhlungu ngishanga queen indule plan lekwenda uluzi focus ngimuthe over labo lova ngibabukela phansi salani nekela logrepha nthathe mhlala phansi bathi bafuna ibeef mabhena nangimukhwa basike Nick and 4 ngimjono kubafana ngenginimele ngikhoza trouble ngilesenzele limanyeke andini ukuzonda kusangilimathi sawuthi ngifaka isitonzini uthi andlula ngifaka itrap somile egedini featuring mabhena le track RIP mzoni ngiyahleka nangilalela mabhena amso yaphola lo moya ngibhale ngishayela simoya sesamba siswa amashangana ambodlala lembangwane mzono jule nostabano lokuganza amandungana kuthina futhi ngilokhihlaba ifacebook ngisenyimbani ifacebook yayingizwa sho lokezo dangerous ngiyaphaphela nginikile lokuni bangamsindo ngathi niphume esibelethweni nithi le weather seshintshile sokhona moyana lethi siyaphuma kudzala bonga namalungilana asusti ngomo mzonu ubobekisa abangani bakho uliphincala sesigila siphika kwathi kushaya nami ngithatha konke khisa sivalo selfoto anginasmoke nginibambe thaitha nginikele ngilethambo lemgogodla ngifunda ibhifu sasemncane nyalo soyajokotha eksengidimele wena hamle lipara lamafuthi ngihlatha ngidla incuba labo mrapper batifela indlala ibanga laka sikho sikasokhle
ngiyekela stu ngistand heavyweight kudlula indoda lenemkhapha mazunu phaka stam esigululisa labantwana ufike ngalo wesimaphelele magama uyaloka ngifike ngakasho nginyongo nalilwathi seliyahloka leliphuthe kuseni selikhalile Selikhalile yazinye imbonile endleleni ndlula wabi Sengiphulayo freestyle ngingantona ngiyamkhomba freestyle Except lo mjita lo ntwana kusamele ngibuye sengiyabuya ntwana lo mjita lo yadwela la lo mjita lo emaputo bekangizonda amandla wafika nganeni wathi ngumzondi so wafika leli gama and mina konke ngiyakwazi lokho ngiresearchile konke ngiyakwazi lathi ngiresearche ku kokwakhe lathi dangendance Bawutsala amaroyisi bawutsala sisipila mina ngiyahleka kade amaroyisi umuntu engajoli uhleli thola intombi lenje laya kangcono nami nabo Pingana sesikile labantwana kuphi la unaluthi sithi yafunza kanje udlala nema-Eastern Korea awuna next madala ude excel ayikhathi ntwana ayikhathi because mina ngisafuna kubuyela amaraundi onke mna ayikhathi ele because mangibuya vele kusengiyokubuyela nga 3 tracks one man gunman what